Nĩ barabara nene ĩrĩa ĩrakwo ĩkiuma Isiolo kũrora Meru. Barabara ĩno handũ ha gũkorwo ĩrĩ kĩrathimo kũrĩ aikari a matũũra ma Milimani na Kulamawe ĩkoretwo ĩkĩmagithia toro, makiuga nĩ yakĩtwo ũru tondũ mĩtaro ya gũtwara maĩ yonereirio mĩciĩ-inĩ yao. Tunashukuru Mheshimiwa Samuel kwa kuunda hiyo barabara, lakini pale ya kupitishia maji ndio shida hapo kwetu, kwa sababu kati ya hii biashara yote wakati ya mvua hakuna kazi inafanyika. Mvua ikinyesha lazima tufunge hii biashara yote, na imekuwa matatizo kwetu. Hii barabara wakati inaponyesha maji yanafurika, hakuna mtu anapita kwa hii barabara, watoto hawezi kupita, watu wazima hawezi kupita, watu wengi wameanguka kwa hii maji. Hĩndĩ ya mbura ĩrĩa ĩrĩga, aikari aya maroiga marĩ na ihinda iritũ nĩ ũndũ wa maĩ kwaraha mĩciĩ-inĩ yao. Na hiyo nafikiri ndio ilikuwa plani, kwa sababu walikuwa wameweka hata wamepima karabati hapa tumesimama, lakini hatujui ni nini ilitendeka, wakaamua kudirect hiyo maji, kwa sababu hiyo unaona sasa ni directed water, na mbeleni ilikuwa ina flow along the road, lakini sasa unaona vile wamefanya, wameindirect. Na wakati alisema anaanza kuanza kazi, tulimwambia pia tunataka kujua hii kazi mtafanya namna gani. Akatuambia muongoje kidogo, sisi tuko kushughulika, tutakuja kuambia. So walizunguka kidogo, walikuja pamoja na chief na wakaanza kutuambia hii maji wanataka iteremuke, wataweka maram kidogo hapo, alafu pande ile watachimba mtaro na hiyo maji iteremuke tu iende kule tulikuwa tunakataa. Kuratuika uriohetwo kandarathi ya kũmĩaka nĩ aregire gũthikĩrĩria aikari arĩa rĩu marenda thirikari nene ĩigue makaya mao. Makosa ni ya yule contractor alipatiwa hii kazi ya barabara hii na akafanya drainage shode. Huyo ndiye anataka kurudishiwa hii kazi, na yeye hataki kufanya kazi mzuri, anataka kufanya kazi shode. Kwa hivyo kuna makosa hapo. Kama umefanya kazi mbaya, urudishiwe kazi mbaya. Hiyo hatutakubaliana naye, na hiyo hatutakubali kama jamii ya area hii. Thengia ya ũguo moigĩte nĩ mathiũrũrũkĩte wabici cia honge cia barabara kuma Isiolo nginyagia wabici-inĩ nene ciao cia Nairobi. Kulia kwa maofisi hizi zote, lakini naona ilijikokota aswa ofisi ya kera wale alikuwa anasimamia hii barabara. Tunaona ile kazi alikuwa anafanya hao aswa mtoro ya kupitishia maji achafanya mzuri, kwa sababu hata ukiangalia upande ile nyingine aliwacha ikiwa namna hiyo, mvua ikinyesha inaingia kwa manyumba ya watu. Aswa hii ndio wasi. Lakini wale wako huko chini watakuwa wamezalishiwa hiyo shida tu. So sisi tulisema kama ni kusaidiwa, tusaidiwe kabisa, hii shida ishe, hii maji iondolewe, iteremushwe kulingana na vile engineer yule alifanya BQ kutoka Nairobi, iteremuke mpaka mahali maji zingine zinateremuka, na hiyo ndio uamuzi wetu kama jamii. Turabati tũtũ moigĩte twakirwo ũgarie handũ ha gũikũrũkia ũrĩa tũrĩonagĩrĩria maĩ maikũrũkĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.